Ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ. Нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазири корҳои хориҷӣ ҷумҳурии мардумии Чин Ван Иро ба ҳузур пазируфтанд. дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи васеъи ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистон ва Чин дар чаҳорчӯби барномаҳои шарикии стратегӣ ва дар доираи ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ баррасӣ карда шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони олимақомро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта таъкид доштанд, ки мо ба рушду густариш ва тамиқи муносибатҳои дӯстӣ, ҳамкорӣ ва ҳамҷаворӣ бо кишварҳои Чин манфиатдор ҳастем. аз сатҳу сифат ва мазмуну муҳтавои робитаҳои дуҷониба, муколамаи сатҳи олӣ, натиҷаҳои сафарҳои ҷавобӣ расмӣ ва давлатӣ сарони давлатҳо, татбиқи нишондиҳандаҳои санадҳои байниҳукуматӣ, ҳамкорӣ ва иштироки ҷониби Чин дар татбиқи лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ дар Тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ карда шуд. ҷонибҳо зимни мулоқот вазъи феълӣ ва дурнамои муносибатҳои ҳамкориро дар бахшҳои барои ҳарду ҷониб судманд, аз ҷумла соҳаҳои сиёсат, иқтисодиёт, тиҷорат, энергетика, роҳу нақлиёт, кишоварзӣ, саноат, маориф, фарҳанг ва илму технология муҳокима карданд. дар ин замина тақвияти ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар доираи ташаббуси як камарбанд, як роҳ ва афзун намудани ҳаҷми сармоягузориҳои Чин ва иқтисодиёти Тоҷикистон таъкид карда шуд. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин мавзӯъҳои дигари марбут ба ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба, аз ҷумла таъмини амнияти минтақавӣ, мусоидат ба ҳалли мусолиҳатомези вазъи сиёсию амниятӣ дар кишварҳои минтақа ва муборизаи муштарак бар зидди таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар мулоқот вазъи феълӣ ва дурнамои муносибатҳои ҳамкории Тоҷикистону Чин дар бахшҳои барои ҳарду ҷониб судманд, аз ҷумла соҳаҳои сиёсат, иқтисодиёт, тиҷорат, энергетика, роҳу нақлиёт, кишоварзӣ, саноат, маориф, фарҳанг ва илму технология муҳокима карда шуд, изҳор дошт вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии мардумии Чин Ван И зимни мусоҳиба бо хабарнигорон. Только что нас с коллег принял президент Рахмон. У нас был весьма дружеский и обстоятельный разговор. Китай и Таджикистан развиваются отношения всестороннего стратегического партнерства. Мой нынешний визит позволяет нам с президентом и господином министром проводить очередной раунд очень успешных контактов, обменов мнений насчет дальнейшего углубления стратегического сотрудничества, укрепления практического взаимодействия во всех сферах для совместного противодействия самым разным вызовам и угрозам. Отношения между Китаем и Таджикистаном в настоящее время уже стали обладать следующими 4 золотыми чертами. Речь идет о том, что мы как добрые соседи, также откровенные, искренние друзья, надежные партнеры и родные братья. Этими золотыми четырьмями мы прежде всего обязаны нашим лидерам в лице председателя Си Цзиньпина и президента Рахмона. Благодаря их стратегическому направлению и нашему сотрудничеству в реализации инициативы «Пояса и пути» нам удалось в дальнейшем сохранять высокую динамику в сторонних отношениях. В ближайшее время нам важно в дальнейшем всесторонне претворять в жизнь договоренности на высшем уровне, укреплять политическое взаимодоверие, решительно поддерживать друг друга в отстаивании общих интересов. В контексте совместной реализации инициативы «Пояса и пути» активизировать сопряжение национальной стратегии развития. Китайская страна поддерживает выдвинутый президентом Рахмона 4 стратегий развития страны, в частности в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства и промышленности. Мы готовы по мере своей возможности оказывать поддержку в осуществлении всестороннего возрождения Таджикистана.
В этом процессе мы готовы вместе с таджикской страной общими усилиями формировать сообщество совместного развития, в частности, оказать вам поддержку в ускорении индустриализации в стране. А затем мы также намерены в дальнейшем создать сообщество общей безопасности между Китаем и Таджикистаном, в частности, в совместном борьбе против трехзо, а также трансграничной организованной преступности. Мы также готовы и на этой основе в дальнейшем двигаться к формированию сообщества единой судьбы двух стран. Мы вышли на очередные договоренности о дальнейшем продвижении процесса ШОС СМДА. Мы полагаем, что в условиях разгула одностороннего подхода усиления протекционизма как-никак важно и актуально в дальнейшем развивать шанхайский дух, а именно взаимодоверие, взаимовыгода, равноправие, консультации, уважение многообразия культуры, стремление к совместному развитию. Обе страны поддерживают рост, конструктивную роль ШОС в деле поддержания региональной стабильности, безопасности и осуществления совместного развития и процветания. Считаем, что в условиях восстановления мышления холодной войны, а также пресловутого размышления так называемых конфликтов между цивилизациями, нам очень своевременно и необходимо в дальнейшем претворять в жизнь общую комплексную кооперативную устойчивую безопасность в рамках СМДА. Мы твердо поддерживаем таджикское председательство в рамках СМДА, в частности, успешное проведение предстоящего саммита в Душанбе в июне этого года в интересах углубления развития процесса СМДА и глубокого проникновения новой концепции безопасности в сердца людей. Афганистан – наш общий сосед. Мы также согласовали наши позиции по дальнейших пути внутреннего политического процесса и восстановления Афганистана. После многолетнего хаоса и войны Афганистан в конце концов стал иметь возможность добраться до гавани мира, несмотря на то, что ситуация пока полна факторами непредсказуемости. Но тем не менее, афганский народ как никогда так близок к миру. Мы призываем все партии и политические силы Афганистана исходить из интересов государства и страны путем национального диалога инклюзивного характера, выйти на самое широкое политическое взаимопонимание и по-настоящему продвигать политический процесс, управляемый афганцами и под руководством афганцев. Выражаем надежду, что переговорный процесс США и Талибан также выйдет на соглашение, которое также соответствует интересам мирного процесса. Надеемся, что действующие другие многосторонние форматы по афганскому урегулированию также смогут играть конструктивную роль в этом процессе. Китай, как сосед Афганистана, всегда уважает афганского народа, никогда не занимается вмешательством во внутренние дела этой страны, готов продолжать свою конструктивную роль в мирном процессе Афганистана и готов вносить свою лепту в восстановление этой страны. В завершение хотел бы отметить, что мой визит идет весьма успешно, и только что мне удалось выслушать ценные мнения господина президента и таким образом проводить важную политическую подготовку к предстоящим контактам на высшем уровне. Мы также проводили очень конструктивную дискуссию насчет путей дальнейшего повышения уровня всестороннего стратегического партнерства и вышли на принципиальные договоренности. И мы будем твердо поддерживать проводимую внешнюю внутреннюю политику президентом Рахмоном в деле национального возрождения. Мы также будем твердо поддерживать усилия таджикской страны, нацеленные на защиту национального суверенитета, независимости и достоинства народа. Уверен в том, что Таджикистан под руководством президента Рахмона обязательно продолжает идти по пути развития, который отвечает реалиям в стране и благосостоянию населения. Мы
также благодарен таджикской стороне за неизменную и твердую поддержку в вопросах, касающихся коренных интересов Китая. У нас полная уверенность в прекрасном будущем таджикско-китайских отношений. Хочу также выразить благодарность моему большому другу, господину министру Мухридин, за оказанную поддержку и очень хорошую организацию работы. Я его приглашаю в Китай с визитом в удобное для обеих сторон время. امروز همچنین ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سیراج‌الدین مهریدین با وزیر کارهای خارجه جمهوری مردمی چین وان ای برگزار گردید. در ملاقات حالت کنونی و دورنمای همکاری دوجانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و چین در سطح منطقه و جهان مورد بررسی قرار داده شد. وزیران کارهای خارجه دو دولت هوسمندی خود را به گسترش بیشتر همکاری‌های دوجانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و چین اظهار داشتند. ادامه اخبار توری از اجنسی ملی اطلاعات تاجیکستان خبر در اسناد به خدمات مطبوعاتی سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان خبر دادند. روز 19 می سال 2019 ساعت 21:30 در مؤسسه اصلاحی 3/2 سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه واقع در شهر وحدت از طرف محبوسانی که با ماده 401 پریم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان محکوم شده بودند با مقصد نامرتب ساختن نظام مؤسسه و فرار از آن به ترتیبی به عمل آمد. تشکیل کنندگان به ترتیبی اعضای سازمان تروریستی و اکستریمیستی در تاجیکستان طبق قانون منع شده دولت اسلامی بوده. راهبران به واسطه آن بهروزی گلمراد پسر سابق پلکونیک خائن گلمراد حلیموف که در سوریه کشته شده است و گل فخرالدین شریفوف محمدالله و حسنوف روح الله بودند. گروه نام برده شده اول سه کارمند مؤسسه اصلاحی مایور مرادوف برهانالدین، مایور حلیموف عبدالجبار و لیتنانتی کلان اسایف محمود حمیدویچ را با کارت وحشیانه به قتل رسانیده از توقیفگاه جریموی مؤسسه 8 نفر محبوس دیگر را که آنها نیز اعضای سازمان تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی دولت اسلامی بودند آزاد کردند و سپس 5 نفر محبوس از جمله سید قیام‌الدین غازی، کریموف ستار سمدویچ، مقسومی ستار و ستارов سید مهدی خان شیخ تیمور را در نزد دیگران محبوسان با مقصد ترسانیدن آنها با کارت وحشیانه به قتل رسانیدند و 10 نفر محبوسان دیگر را لطوکوب و زخمی کردند. سپس اعضای این گروه قسم طبی مؤسسه را آتش زده یک چند نفر را محبوسان این استراگاه را گروگان گرفتند و با مقصد فرار از مؤسسه با کارمندان آن هجوم کردند. در نتیجه عملیات جوابی که طبق طلبات قانون صورت گرفت 24 نفر اعضای گروه ذکر شده به ضرر گردانده شده 35 نفر دستگیر کرده شد. شخصانی به گروگان گرفته شده آزاد کرده شدند. آید به حادثه به عمل آمده از طرف پروکراتورای گنرالی پرونده جنایتی آغاز کرده شد و تفتیشات ادامه دارد. نظام مقرری در مؤسسه که در آن 1,500 نفر محبوسان ادای جزا میکنند برقرار کرده شده وضعیت زیر نظارت قرار دارد. در نتیجه عملیات‌های فوری جستجوی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان دوام 4 ماه سال روان 3 حالت قاچاق مواد مخدر در منطقه‌های نزد سرحدی ناحیه‌های میر سید علی حمدانی و شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان آشکار و پیشگیری کرده شد. گزارش همکاران ما. مشکل تجارت غیرقانونی مواد مخدر یکی از تهدیدهای جدی جهانی معاصر برای اهل بشریت میباشد. این پدیده مرگاور با سرعت تیز پهن گردیده تمام اهالی کره زمین را به تشویش آورده است. در برابر زیانی به بازگشت رسانیدن به سلامتی انسانها اون سرچشمه اساسی مبلغ‌گذاری تروریسم بین‌المللی بوده، عامل خلل‌دار گردانیدن ثبات و آرامی جامعه گشته است. از این رو مبارزه با مواد مخدر در نوبت خود مبارزه با تروریسم بین‌المللی دانسته می‌شود. گروه‌های متشکل
нашаҷаллоб ҳамеша кӯшиш мекунанд ки дар баробари интиқоли маводи нашадор ба дигар кишварҳо бозори дохилӣ яъне истеъмолкунандагони ин маводи заҳролудро дар қаламрави фаъолияти ҷинояткоронаи худ дошта бошанд. маҳз натиҷаи чунин амалҳои душманонаи ин гурӯҳҳо алайҳи ҳамдиёрони худамон аст ки имрӯз дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон бештар аз 5800 нафар гирифтори бемории нашамандӣ мебошанд. аксари онҳо ҷавонон мебошанд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ бо дастгирии алоҳида сокинони ватандоз ки нисбат ба сарнавишти фарзандон ва ҳаммеҳанони худ бетафовут нестанд, корҳои зиёде дар самти пешгирии интиқол ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир анҷом медиҳанд. ба ин нигоҳ накарда, гурӯҳҳои муташаккили трансмиллии нашаҷаллоб аз амалҳои ҷинояткоронаи худ даст бардоштанӣ нестанд. давоми 4 моҳи соли 2019 аз тарафи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаҳои назди сарҳадии ноҳияҳои Ҳамадонӣ ва Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон 3 ҳолати қочоқи маводи мухаддир аз Афғонистон ба Тоҷикистон ошкору пешгирӣ карда шуд. аз гурӯҳҳои муташаккили қочоқбар зиёда аз 305 килограмм маводи мухаддир, 2 адад силоҳи оташфишон, миқдори зиёди лавозимоти ҷангӣ ёфта мусодира карда шуд. 8 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва 2 нафар шаҳрвандони ҷумҳурии исломии Афғонистон бо ҷурми даст доштан ба муомилоти ғайриқонунии воситаи нашаовар боздошт гардида, 4 нафар қочоқбарони кишвари ҳамсоя бинобар нишон додани муқобилияти мусаллаҳона дар ҷои ҳодиса безарар гардонида шуданд. 23 январи соли 2019 дар рафти гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони гурӯҳи фаврии раисати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон 4 нафар узви гурӯҳи калони трансмиллии нашаҷаллоб боздошт гардиданд. Азизулло Муҳиббӣ, соли таваллудаш 1975, зода ва истиқоматкунандаи вулусволии Янги Қалъаи вилояти Тахори ҷумҳурии исломии Афғонистон. Егитов Масрур Сулаймонович, соли таваллудаш 1987, зодаи шаҳри Норак, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе. Ғафуров Абдулфайёз Абдуҷабборович, соли таваллудаш 1982, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, соли 2016 нисбаташ бо моддаи 200 қисми 4 парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда дар Кофтукол қарор дошт. Шукуров Муҳаммад Азамович, соли таваллудаш 1984, зода ва истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе. санаи 22 январ тахминан соати 12 ма ба шаҳри Нурак рафтум то бегоҳ бо Ғафуров Абдулфайз ҳоким қазем дар алоқа будем, дар тамос будем. ман Душанбе омадам, занг задам, гуфт ки ба пушти раисати гузашти давлати республика дар маҳаллаи сиёсӣ аст. ҳамонҷо омадам, аз дохили як Мерседес 2 бор хаторо гирифта дар багажники Опел мондам. баъд ман мошинро гирифта бурда дар маҳаллаи нефтани ки ноҳияи Лӯлакӣ дар таъйяр бинои чорашона мондум. баъдам гашта ба шаҳри Душанбе ба пеши хонаи истиқоматӣ омадам ки дар ҳолат кормандони ҳукумати амният маро дастгир карданд. ман 22/01/2019 ба ноҳияи Ҳамадонӣ рафта ба назди Ғафуров Абдулфайёз, ӯ ба ман гуфт ки ҳамин маводи мухаддира ба шаҳри Душанбе бурдан лозим аст. дар мошини ман ҷо кардем онро. баъд аз он ӯ дар барам нишасту, мо ба шаҳри Душанбе омадем. баъд шаб дар Душанбе хоб рафтем дар хонаи ман. саҳар Егитов Масрур занг зад, ба ӯ гуфт ки ман дар ҳаминҷа интизорам. ӯ ба гуфт ки биё рафтем, ман нигоҳ дорам. ман баромадам қатиш то сари раи камона, ӯ сумкаҳошо гирифт, фуромад рафт. ба ман гуфт ки майли хайр, ман занг мезанам ба ту. ман гуфтам майли. санаи 24/01/2019 амнияти шаҳри Кӯлоб маро дастгир карда ба шаҳри Кӯлоб овардам. баъд инчунин ман ба онҳо гуфтам ки дар пинҳонгоҳи мошинам бо 2 кило афён дорам. инро барои ман Ғафуров Абдулфайёз барои пинҳон кардан додагӣ буд. дар рафти чорабиниҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки номбурдагон маводи мухаддирро бо роҳи қочоқ тавассути дарёи Панҷ дар минтақаи назди сарҳадии ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ аз Афғонистон ба Тоҷикистон интиқол дода, онро дар махфигоҳ нигоҳ доштанд. аз махфигоҳи гурӯҳи ҷиноятии зикргардида зиёда аз 42 килограмм маводи мухаддир дарёфт ва мусодира карда шуд. 14 апрели соли 2019 дар мавзеи себанди ҷамоати деҳотӣ Сари Чашмаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, чорабинии оперативии ҷустуҷӯии дигари кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешгирии қочоқи маводи мухаддир аз ҷониби гурӯҳи ҷиноятии қочоқбарон амалӣ гардид. дар рафти амалиёт қочоқбарони афғон ба амри сарҳадбонон оид ба истодан итоат накарда, аз силоҳи доштаашон оташ кушоданд. дар натиҷа аз гурӯҳи 8 нафараи қочоқбарони афғон 2 нафари онҳо Назирмат Валади Ашурмат 37 сола, сокини қарияи Вескии вулусволии Чайёби вилояти Тахор, роҳбари гурӯҳ, Аминулло Валади Ҳабибулло 38 сола, сокини қарияи Аспиахои вулусволии шаҳри бузурги вилояти Бадахшон нобуд карда шуда. аъзои дигари гурӯҳ Абдулҳанон Валади Муҳаммад Латиф бо ҷароҳати вазнин дастгир гардид.
аъзои боқимондаи гурӯҳ аз сорикии шаб истифода намуда ба самти афғонистон фирор намуданд. дар ҷои ҳодиса 1 адад силоҳи оташфишони калашников, 5 адад тирдон, 148 дона тир ва дар ҳаҷми махсусан калон 130 килограмм маводи мухаддир дарёфт ва мусодира карда шуд. дар ҷараёни таҳқиқи минбаъда 3 нафар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, Қурбонов Абубакр Асрорович соли таваллудаш 1991, зодаи ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, Шарифов Салмон Мирзо Шарифович соли таваллудаш 1974, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд ва Раҳмонов Ҳакимҷон Абдусамадович соли таваллудаш 1965, сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд боздошт карда шуданд. чорабиниҳои тафтишотӣ нисбати номбурдагон идома доранд. Моҳи апрели 20 омад, подиличи овард, ваям гирифтем, маҳкам кардем, полишо маҳкам кардем, болошо бо ҳар хел анҷумои партофтем, номаълум шуд. Баъд рафт гуфт ки баъд аз 3-4 роз омада ҳамаша мегирам гуфт. рӯзи 25 апрел бояд меомад, соати 9 омада ҳама чизҳоро мегирифту, баъд мана хурсанд мекард. вай наомад, мана кормандони амнияти вилояти Суғд дастгир карданд. ман бо шаҳрвандони ҷумҳурии исломии афғонистон ба алоқа баромада аз онҳо 7 бор маводи мухаддир гирифтам ва дар охир маро кормандони амнияти шаҳри Кӯлон дастгир карданд. 14 майи соли 2019 зимни амалиёти навбатии ниҳодҳои амниятӣ ва марзбонии Тоҷикистон боз як ҳолати қочоқи маводи мухаддир аз ҷониби гурӯҳи ҷиноятии қочоқбарони афғон ошкор ва пешгирӣ гардид. дар натиҷаи задухӯрди мусаллаҳона 2 нафар узви ин гурӯҳи ҷиноятӣ, Одина валади Муъмин 35-40 сола ва Муҷиб валади Абдулмаҳмад 25-30 сола шаҳрвандони Афғонистон несу нобуд карда шуданд. аз ҷои ҳодиса 1 адад силоҳи оташфишони автомат Калашников, 5 тирдон, 150 дона тир ва дар ҳаҷми махсусан калон зиёда аз 83 килограмм маводи мухаддир дарёфт ва мусодира гардид. оид ба ҳолатҳои дар боло зикр гардида аз тарафи мақомоти амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастасии моддаи 200 қисми 4, 289 қисми 3, 335 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. тафтишоти пешакӣ идома дорад. ҷомеаи ҷаҳонӣ нашамандиро ба яке аз таҳдидҳои асосӣ ба инкишофи ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва ақлонии инсоният, амният ва суботи ҷамъият мансуб медонад. нашамандӣ одамонро дар сину соле ки ба имконоти ниҳоии инсон рост меоянд несу нобуд месозад. мувофиқи умури расмӣ дар қайди муассисаҳои соҳаи наркологӣ вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи нашамандон 5808 нафарро ташкил медиҳад. исбот шудааст ки танҳо 10 килограмм маводи мухаддир метавонад зиёда аз 40,000 нафарро мубталои бемории нашамандӣ ва муҷиби марг гардонад. аз рӯи хулосаи мутахассисони соҳа дар ҳолати истеъмоли ин миқдор маводи мухаддир зиёда аз 300,000 нафар гирифтори бемории нашамандӣ гардида ба саломатии ҷомеаи кишварҳое ки ин мавод ба он ҷо интиқол меёфт осеби ҷуброннопазири ҷисмонӣ ва маънавӣ расонида мешуд. ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози мавқеи ҷуғрофӣ дар яке аз мавзеъҳои интиқоли транзитии маводи нашоовар қарор дорад ва зиёда аз 2 сола инҷониб дар хати пеши мубориза бо ин таҳдиди ҷаҳони муосир нақши минтақаи буфериро ба уҳда дорад. дар давоми солҳои 2017-2018 аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон 23 гурӯҳи муташаккили ҷиноятии трансмиллӣ ошкор ва фаъолияти ғайриқонунии онҳо қатъ карда шудааст. 63 нафар роҳбарон ва аъзоёни фаъоли ин гурӯҳҳо дастгир ва ҳабс карда шуданд. лозим ба зикр аст ки сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон садди аввал ва устувор дар роҳи қочоқи маводи мухаддир ва дигар ҷинояткориҳои трансмиллӣ ба шумор рафта, он на танҳо Тоҷикистон, балки дигар кишварҳои минтақаи Осиёи Миёна ва ҷаҳонро аз таҳдидҳои воқеие ки аз нооромии кишвари ҳамсоя сарчашма мегиранд ҳифз менамояд. тавре мебинем гурӯҳҳои муташаккил аз кирдорҳои ҷинояткоронаи худ дасткашиданӣ нестанд ва ба умеди дарёфти маблағи муфт омоданд ки ҷони ҳар як ҷавон ва дар маҷмӯъ сиҳатии сокинони диёри азизамонро зери хатар гузоранд. дар мубориза бо ин унсурҳои ҷиноятӣ бояд тамоми шаҳрвандони кишвар саҳмгузор бошанд. он гоҳ сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сипари устувору боэътимод ба таври доимӣ ва бо қатъияти том ҳимоя гардида фаъолияти ғайриқонунии ашхос ва гурӯҳҳое ки бо ҳаракатҳои ғаразноку душманона мехоҳанд ба оромӣ ҳаёти осоиштаи мо ва фарзандонамон латма зананд пешгирӣ хоҳад шуд. барномаи ахборро идома медиҳем. шинонидани гулу дарахтони ороишию ҳамеша сабз дар маҷмӯъ сабзу хӯрамгардонии кӯчаву хиёбон ва гулгаштҳои пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар асоси нақша ва аз рӯи низоми мукаммал сурат мегирад. то имрӯз дар ҳудуди шаҳр 5,165,445 бех гулҳои ҳархелаи ороишӣ шинонида шудааст. тибқи нақша дар ин мавсим дар шаҳри Душанбе зиёда аз 6 миллион бех гул шинонида мешавад.
гузориши хабарнигорони мо. Тагец, катаран, сальвия, тоҷи хурус, рамашка, петушия, калеус, гвоздика ва боз чанд номгӯи дигари гулҳои ороишӣ ки зебо ва диққатҷалбкунанда мебошанд имрӯз дар қариб ҳама кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе шинонида шуданд ва ба ҳар бинанда рӯҳияи болида мебахшанд. дар шаҳри Душанбе аз оғози мавсим, яъне аз мавсими тирамоҳи соли 2018 то имрӯз корҳои обудониву созандагии гулшинонӣ, ниҳолшинонӣ рафта истодааст ва мо ҳар лаҳза шоҳиди он мегардем ки дар воқеъ дар гӯшаҳои гуногуни ноҳияҳои шаҳри Душанбе қитъаҳои Кабудизор, Гулзор ба симои шаҳри Душанбе симои дигар зам мекунанд. гулҳо дар шафати роҳрафҳо, роҳҳои автомобилгард, боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ, гулгаштҳо ва гӯшаҳои алоҳидаи шаҳр бо тарҳи хос, яъне композитсияи бадеӣ шинонида шуданд. интихоби ранг ва ҷобаҷогузории номгӯи зиёди гулҳо аз завқи баланди эҷодӣ доштани дастандаркорон башорат медиҳад. вобаста ба ҷараёни корҳои обудониву созандагӣ ва тақвияти корҳои кабудизоркунӣ мутобиқ ба қарори марбутаи раиси шаҳри Душанбе дар ҳудуди шаҳри Душанбе 6 миллиону 466 дона гулҳои мавсимии бисёрсола шинонида мешавад. То имрӯз зиёда аз 5 миллиону 468 ҳазору 726 дона гулҳои мавсимии бисёрсола дар минтақаҳои гуногун ноҳияҳои шаҳри Душанбе шинонида шудааст. барои шинонидан ва нигоҳубини гулҳо дар 4 ноҳияи пойтахт Исмоили Сомонӣ, Шоҳмансур, Сино ва Фирдавсӣ кормандони раёсатҳои истифодабарии роҳҳо муваззаф шуданд ки ин раванд дар кӯчаву хиёбонҳо бо авҷ ва ҷӯшу хуруш идома дорад. мақсад аз шинонидани гулу сабзазор намудани ҳудуди пойтахт албатта фароҳам овардани шароити арзандаи кору зиндагӣ ба сокинон ва болида сохтани хотири меҳмонон мебошад. ҷараёни корҳои сабзу хуррамгардонӣ дар маҷмӯъ ободу пешрафта намудани шаҳри Душанбе таҳти назорати ҷиддии шаҳрдорӣ қарор дорад ва барои анҷоми чунин корҳо имконияти мавҷуда пурра сафарбар карда шудааст. дар қатори дигар самтҳое ки дар муассиса мо кор мекунем дар самти кабудизоркунӣ бисёр корҳо ба анҷом расидагӣ мебошад. То ба таърихи 20 майи 2019 дар муассисаи истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино дар ҳудуди роҳҳои ноҳияи Сино 430 ҳазор гулҳои мавсимӣ ба монанди гули тагец, сальвия, петуни, вербиния ва дигар намуди гулҳо шинонида шуд. барои дастрас намудани техникаву механизми зарурӣ миқдори лозимаи гулу дарахтони ороишӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ муаммо вуҷуд надорад ва ин омил бевосита дар пешрафти зарурии кор мусоидат намудааст. нақшаи гулшинонӣ дар ноҳияи Шоҳмансур 1 миллиону 345 ҳазору 840 адад, дар ноҳияи Сино 1 миллиону 343 ҳазору 583 адад, дар ноҳияи Фирдавсӣ 1 миллиону 6 ҳазору 450 адад ва дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ 1 миллиону 276 ҳазор ададро ташкил медиҳад. имрӯзҳо дар кӯчаи хиёбонҳои ҳудуди ноҳия ба миқдори 317 ҳазор зиёд гулҳои мавсимӣ дар масоҳати 7050 метри квадратӣ шинонида шудааст. ин гулҳо асосан дар кӯчаи Иззатулло Ҳаёев, хиёбони Саъди Шерозӣ, кӯчаи Неъмат Қарабоев, кӯчаи Фирдавсӣ шинонида шудааст. нақшаи муайяншуда то ба имрӯз дар ноҳияи Шоҳмансур қариб 100% иҷро шуда, дар боқимонда ноҳияҳо беш аз 50%-ро ташкил додааст. дар ҳар ноҳия вобаста ба мавзеи муайян гардида аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе гулҳои ҳархела дастрас карда мешавад. ба ғайр аз ин раёсатҳои истифодабарии роҳҳои ноҳия дорои гармхона мебошанд ки дар онҳо низ гул парвариш ва дар кӯчаву хиёбонҳо шинонида мешавад. мо با غیر از گل‌های موسمی خودی همین سال 113 هزار گلی سربرگی بسیار ساله، 211 هزار گلی لاله و 62 هزار بیخ پیازکی گلی کنش ناندیم. ما اصلا در کوچه اسماعیل سامانی، کرموف، جبار رسولوف و کوچه نظام گنجوی همین گل‌ها رو شنم. طبق ترتیب معین گردیده کارمندان ریاست‌های استفاده‌بری ناحیه‌ها در یک جایگی با کارمندان باغ‌های فرهنگی فراغتی پایتخت کوچه و خیابان و گلگشت‌ها را به نوبت و با دستگیری همدیگر گلکاری می‌کنند.
برای کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت کارهای کبودیزارکنی قرار رئیس شهر دوشنبه به تصویب رسیده است و کار در 4 ناحیه پایتخت از روی آن جریان می‌گیرد. نگاهبین گل‌های شنانیده شده البته مسئولیت دیگر است و به این سمت نیز توجه مخصوص روانه گردیده متخصصان صاحب تجربه سفربر میباشند. شنانیدن گل‌های موسمی از روی قواعد آگراتکنیکی رعایت کرده می‌شود، سری وقت زمین تیار کرده می‌شود پیشکی، سپس در وقت معین شده گل‌های موسمی در هر 1 متر کوادراتی موافق معیاری مقرر گردیده شده گل‌های موسمی شنانیده می‌شود. در زمینه انجام کارهای آبادانی سبز و خرمگردانی و به گلزار تبدیل دادن کوچه و خیابان و گلگشت و دیگر گوشه‌های پایتخت امروز شهر دوشنبه به شهری آرزوها تبدیل یافته است و هر نفری که بار وارد این گوشه گلبدامانی عالم می‌گردد حتما به بازدید تکراری امید می‌بندد. با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه دارد. تا امروز 70% کارهای ساختمانی در انشاءات تئاتر ملی در شهر خروغ انجام یافته. کارهای ساختمانی به مبلغ 15 میلیون سامانه از خود کرده شده است. گزارش تاج‌نسای فیض‌الله از شهر خروغ. در شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان کارهای سازندگی و بنیادکاری جریان دارد. تا به امروز در بنای تئاتر ملی 80 نفر کارگر محلی با کار فرا گرفته شده، علاقه 70% کارهای ساختمانی به انجام رسانیده شدند. از روی طریق معماری تئاتر ملی شهر خروغ بنای 4 آشیانه بوده، حالا کارهای ساختمانی در آشیانه سوم جریان دارند. قسمت ساختمانچون به نصب بر رنگ و بارکنی ساخت‌های فلزی بامپوشکنی بنابند بوده، قسمت دیگر در جریان اندازه‌کنی بنا حصه گذاشته ایستادند. 70% کارهای ساختمانی علاقه به انجام رسانیده شدند. ساخت‌های فلزی تولور اینچنین وصل کرده شده آماده شدند. این زمان در ساختمان تئاتر ملی زیاده از 80 کس و در ساختمان خانه حکومتی 12 شونه زیاده از 40 کس کار کرده ایستادند. طبق نقشه تحریزی گردیده ساختمان بنای تئاتر ملی در شهر خروغ برای 1000 نفر جای نشست پیش بینی گردیده در برابر بنای مخصوص از توقفگاه عبارت است. فواره‌های زمانوی و گلگشت‌های زیبا این گوشه شهر خروغ را باز هم نظربا خواهند نمود. در شفت سه‌راهه شهر خروغ ساختمان بنای 12 آشیانه برای کارمندان حفظی حقوق آغاز شده. در بلاک‌های یکم و دوم کار با سمت معین با قوه کاری بیش از 40 نفر ساختمانچی محلی رفته ایستاده است. کارهای ساختمانی همزمان در بنای 5 آشیانه کالج طبی شهر خروغ واقع در محله خروغ بالا نیز با مرام جریان دارد. ساختمانچیان محلی توانستند 60% کارهای ساختمانی را تا آشیانه چهارم بنا به انجام رسانند. با شرافت کارهای سازندگی ما ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان با جای کاری تعمیر گردیدیم. در بنای کالج طبی عین زمان استادان ساختمانچیان محلی کار نموده سر وقت با معاش خوب تعمیر می‌گردیم. ما کوشش میکنیم که در بنای بنا حصه خود را بزرگیم. این انشاءات‌های مهم دولتی در عرفه تجلیل 30مین سالگرد جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده میشوند. با مورد بهره برداری قرار دادن چنین بناهای خوشتر، سیمای مرکز ولایت شهر خروغ باز هم نظربا گردیده به این وسیله به نگین حقیقی تاجیکستان مبادل خواهد گردید. یک بار وارد شدن شماره زیادی شپرک‌ها به قلمروی مملکت اهالی کشور را به حیرت گذاشت. این حالت در بین ساکنان اندیشه‌های گوناگون را به بار آورد. بعضی‌ها از زیبایی آن حرف می‌زدند و بعضی دیگر از ضرر آن. نورعلی صفامیدین عاید به سبب پیدایش و ضررناک بودن و یا نبودن شپرک‌ها گزارش آماده نموده است. شروع از 19 می سال جاری در بعضی از منطقه‌های جمهوری سیله شپلک‌ها مشاهده گردید و ساکنان مملکت را به تعجب آورد. نعمت‌الله سفرов دکتر علم بیولوژیا این نوع حشرات را شپلک برگخوری ترکستانی می‌نامد و به آن نظر است که آنها بر اثر گرمی و نمی زیاد پیدا شدند. این چنین نام برده قید نمود که چنین حالت 5-6 سال پیش نیز مشاهده شده بود. سبب اساسی این شپرک پیدا شویش امسال به همه ما معلوم است که زمستان ما نسبتاً گرم و نمناک آمد. همین نسبتاً گرم و نمناک آمدن زمستان و بهار گرم و سیرباریش آمد. وقتی گرم و سیرباریش آمد بعضی نمود حشرات ها اوج میگیرند یا که اوج پاپولیاسیون مشکلی گفتیم. اکنون به سوال آن که آیا این شپرک مال تاجیکستان است یا اینکه از یگان قطعه دیگر به ما آمده است؟ نه. این نمود شپرک قریب در تمام
минтақаҳои ҷуғрофии серборишу намноки гарм дида мешавад. ба ақидаи ӯ хӯроки ин намуди шапалакҳо барги дарахтон буда зарараш ба олами наботот низ мерасад. ба хӯрдани баргҳо вай мекунад. Ино баргхӯраканд. Аслан номи асосишам шапараки туркистонии баргхӯрак мегӯянд, ки тахминан дар қисми зиёди кӯҳистон, подамон, кӯҳҳои Осиёи Миёна ин васеъ паҳн шуда, аз он дар Тоҷикистон ҳам дида мешавад. аммо олимони институти зоология ва паразитологияи академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ин намуд ҳашаротро шапалаки мушхор номида, оид ба муайян намудани сабабҳои афзоиш ва ба таври оммавӣ авҷ гирифтани шумораи онҳо дар баъзе аз минтақаҳои кишвар ва шаҳри Душанбе мушоҳидаҳо гузаронданд. тибқи таҳлилҳои мутахассисони соҳа, шапалаки мушхор аз нуқтаи назари таснифотӣ ба оилаҳои нимфалитҳо мансуб буда дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон паҳншавӣ васеъ дорад ва аз минтақаҳои ҳамвор сар карда то баландкӯҳои 2500-2800 метр аз сатҳи баҳр аллакай паҳн шудааст. баъзеҳо дар он гумонанд ки ин намуди шапалакҳо ба инсон зарар дорад, аммо мутахассисони соҳаи санитарию эпидемиологии таъсири онҳоро ба саломатии инсон рад мекунанд. мо муайян кардем ки ин намуди шапараки репейница, як шапараке ки ин дар ҳудуди Тоҷикистон ҳам ба қайд гирифта шудааст, лекин парвози ҳамин ки ғайри муқаррарӣ буд якҷоя, яъне бисёр, барои ҳамин баъзеҳоро ба ташвиш овард. ҳамина ба сокинони расонданӣ ҳастам ки ин шапалакҳо ба организми инсон ягон зиён надорад. ғизои кирмаки шапалаки мушхор растаниҳои гуногуни худрӯи газангулҳо, тугмачагулҳо ва шаҳди гулу растаниҳои гуногун ба ҳисоб меравад. олимони соҳаи институти зоология ва паразитологияи академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯянд ки шапалаки мушхор ба гурӯҳи ҳашароти зараррасони зироатии кишоварзӣ дохил намешаванд. дар марҳилаи болиғӣ вай зараррасон нест. вай аз ягон намуди растании на кишоварзӣ ва ягон намуди растаниҳое ки инсоният вай ба манфиати худаш парвариш мекунад, аз онҳо ғизо намегирад. намуди зараррасон набуда барои хоҷагии қиштоқ ва ҳамчунин барои ҳаёти инсон зарар эҷод намекунад. шапалаки мушхор ба гурӯҳи шапалакҳои кучанда мансуб буда метавонад аз як минтақа ба минтақаи дигар парвоз кунад. ин ҳашаротҳо хусусияти кӯчбандӣ доранд. аз як ҷо ба ҷои дигар кӯч мебанданд ва самти парвозе ки инҳо бояд кӯч банданд ба ҷои масалан ба қисмати шимолии Тоҷикистон, ин аз болои шаҳри Душанбе ҳамин самти парвозшон ба маркази шаҳри Душанбе рост омада аст. аз ин рӯ вай дар шаҳри Душанбе ба шумораи зиёд ба чашм мерасад. ин намуди шапалакҳо қаблан низ дар ҷумҳурии Тоҷикистон арзи ҳастӣ дошт. бояд зикр намуд ки авҷи оммавии шумораи шапалакҳои мушхор муваққатӣ буда 6-7 рӯз идома меёбад ва дар давоми як ҳафта баъд аз ҷуфт шудан ва тухмгузории давраи ҳаёти шапалакҳо ба охир мерасад. яъне ин як ҳодисаи табиати зинда мебошад ва набояд аз афзоиши шапалакҳо дар тааҷҷуб афтода хавотир буд. Нуралӣ Сафомиддин, Рустами Карим, барои барномаи ахбор. тибби оилавӣ солҳои соҳиби истиқлолӣ дар мамлакат аз рӯи принсипҳои кӯмакрасонӣ ҳангоми робитаи аввал, дастрасӣ, таваҷҷӯҳ ба оила, ҳамбастагӣ ва эътимоднокӣ ки дар кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудааст ва бо мақсади пешгирию табобати бемориҳо дар ҳолатҳои таъхирнопазир фаъолият менамояд. Зульфия Раҳимзода оид ба амнияти тибби оилавӣ дар мамлакат гузориш медиҳад. табиби оилавӣ табибе мебошад ки омӯзиш ва тайёрии махсусро аз фанни тибби оилавӣ гузашта табиби шахсӣ ба ҳисоб меравад. табибони оилавӣ барои таъмин намудани кӯмаки тиббӣ ҳамаҷониба ва мунтазам барои ҳар як мизоҷи муайяншуда новобаста аз сину сол, ҷинс ва бемории ӯ масъул мебошанд. тибби оилавӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2000 инҷониб дар сатҳи кӯмаки аввалияи тиббӣ санитарӣ марҳила ба марҳила ворид гардидааст. тибби оилавӣ ҳамчун ихтисоси тиббӣ ин расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ санитарӣ ба тамоми аҳолӣ буда кӯмаки пурра, муттасил, дастрас ва аз ҷиҳати иқтисодӣ каммасраф ба ҳисоб меравад. то имрӯз дар ҷумҳурӣ 4352 нафар табиби оилавӣ ва 8155 нафар ҳамшираҳои тибби оилавӣ ба таври бозомӯзӣ тайёр карда шуданд. дар сатҳи шабакаҳои масъали кӯмаки аввалияи тибби санитарӣ дар ин тӯли соли фаъолияти тибби оилавӣ зиёда аз 43% масоили кӯмаки аввалияи тибби санитарӣ аз таъмири пурра бароварда шуданд. ба 2,5 мутахассисони тибби оилавӣ, яъне бо фартаҳои тибби оилавӣ дастрасӣ гардиданд ва зиёда аз
5,500 نفر طبیبان اولوی و از زیاده از 7,500 نفر همشیروی طبی اولوی از دولت‌های بزرگانی 6 ماه آماده گردیده و امروز در سطح ناحیه‌های جمهوری در سطح ناحیه‌های دوردست کشورمان فعالیت و کاربری نموده است. موافق نقشه دورنما طبیبان اولوی فعالیت کسبی خود را جهت پیشگیری بیماری‌ها، تشخیص، طبابت و برقرارسازی سلامتی اهالی انجام داده با وسیع‌گردانی امکانات خود بیماران برای نظارت حالتشان زمینه می‌گذارند. جاری گردیدن طب اولوی در جمهوری تاجیکستان هم برای سری وقت برخوردار گردیدن از خدمت‌رسانی طبی و هم برای نظارت دائمی از سالمی اهالی اساسی واقعی خواهد گذاشت. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان صادرات میوه و سبزیجات به خارج مملکت آغاز گردید. طبق آمار هر سال از ولایت ختلان به فدراسیای روسیه، جمهوری‌های قزاقستان و ازبکستان بیش از 50,000 تن میوه‌های شادبار و سبزیجات صفتناک صادرات کرده می‌شود. گزارش عبدالرزاق عزیز و زبیدالله قادر. امسال هم برای باغپروران ولایت ختلان سال با برار آمد. حاصل اکثر میوه و سبزیجات قناعت بخش ارزیابی می شود. سال روان معتدل آمدن دوره زمستان و گرمی بهار و اول تابستان باعث گردید که حاصل میوه در قیاس با سالهای گذشته قریب 2 هفته پیشتر آماده گردد. الکی در ناحیه‌های ولایت ختلان حاصل آلا و زردآلا و سیب و شفتالو پخته رسید. میوه را در همین شکل جمع آوری و بندوبست میکنند. ما در خواجگی دهقانی نعمتجان ناحیه جلال‌الدین بلخی قرار داریم. از همین باغ نوبنیاد هر سال تا 100 تنه چنین آلوهای خوشصفت سرخ به شهر مسکو فدراسیای روسیه صادرات کرده می شود. ما معرفی میکنیم که میوه های تاجیکستان برای همون میوه های بسیارتر میگیرند. همه خیل طلباتش بسیارتر است. ولایت ختلان این سال هم امکانات خوبی افزایش بخشیدن صادرات میوه و سبزیجاتش را به خارج کشور خاصتا به فدراسیای روسیه، جمهوری‌های قزاقستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان و ترکیه دارا میباشد. الکی صادرات به این کشورها آغاز گردیده. صاحبکاران و تاجران از کار هر ساله خود در این نوع تجارت قناعتمندی دارند. 3 سال میشد ما همین محصولات های ولایت ختلان با روسیه روی میکنیم. آلو، انگور، لیمون. طوری از شعبه اقتصادی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان اطلاع دادند. عین زمان گیلاس و آلو، کرم و پیاز و کارتوشکای تر و تازه از حساب زحمت کشاورزان ناحیه‌های کوشانیان، جلال‌الدین بلخی، جیهون، قبادیان و ناصر خسرو به بیرون از مرز جمهوری صادر شده است. طوری صاحبکاران اصرار داشتند در صادرات محصولات توسط چنین افت-ماشین‌های تجهیزانیده شده منفعت بخش دانسته می شود. از روی یک منبع قرار است که ولایت ختلان دوام تا 2-3 ماه آینده صادرات انواع غذایی را به بیرون از خارج کشور به 70,000 تن می رساند. چرا که امسال سبزیجات و باغ‌های میوه‌شان صادراتی خیلی حاصلشان فراوان است. پیاز، سبزی، کرم، کارتوشکا و دیگر نوع محصولات در مقایسه با سال گذشته هزارها تن افزون خواهد گشت. زیادشوی محصولات در همان ناحیه‌های ولایت ختلان به نظر می‌رسد. مخصوصا در ناحیه‌های جیهون، دوستی، کوشانیان، جلال‌الدین بلخی و قبادیان و شهر توس محصولات صادراتی بیشتر استحصال شده است. کشاورزان ولایت ختلان در تامین بازارهای استعمالی با انواع غذایی تر و تازه مسئولیت زیاد دارند. با این البته اقلیم گرم و آفتابی محیط ختلان موجب شده است که میوه و سبزیجات بر وقت‌تر می‌پزد. هر کیلوگرم آلو با نرخ 3 سومان از دهقان خریداری می‌شود. از این جریان کار بی‌شبهه باغپروران هوسمندی می‌کنند. طوری خود صاحبکاران اصرار داشتند پیاز و کارتوشکا و آلو و زردآلوی وطن ما در شهرهای نیژنی نوگورود و نوسیبیرسک فدراسیای روسیه مشتریان زیاد دارد. از روی همین ترتیب صادرات هم دهقان فایده زیاد می‌بیند، هم صاحبکاران درآمدی بیشتر به دست می‌آورند. عبدالرزاق عزیز و عبیدالله قادر، ولایت ختلان، اخبار. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد در او ذخیره خوراک چاروا وسعت داشته. در منطقه‌های دامنه‌کوهی و دشتی یک قطار ناحیه‌ها جمع‌آوری علف‌های طبیعی آغاز شده است. تدبیر مذکور یکی از راه‌های ذخیره بیشتری خوراک چاروا برای زمستان‌گذرانی چاروا میباشد. گزارش روزعلی رحمان و الیاس باباجان. استحصال و ذخیره خوراک چاروا از عامل و طلبات اساسی زوانژینری پرورش چاروا و رشد ساحه می باشد.
дар вилояти суғд барои як сол дурнамои захираи хӯроки чорво ба ҳисоби воҳиди хӯрока 102800 тонна пешбинӣ ва ба ҳар сар чорвои шартӣ 14.6 центнер воҳиди хӯрока рост меояд. бино ба ҳолати нашунамои зироати хӯроки чорво ва боришоти моҳҳои апрелу май афзоиши алафҳои табиӣ дар мавзеъҳои доманакӯҳӣ дашт боғот ва мазраъҳо дар вилоят имконият мавҷуд аст ки аз пешбинӣ зиёд хӯрока ҷамъоварӣ ва захира карда шавад. дар баъзе минтақаҳо то 2-3 баробари талабот захира намудани хошок аз ҳисоби алафҳои табиӣ имкон дорад. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз 1140 гектари нучқа беш аз 17000 тонна хошок истеҳсол карда мешавад. барои саривақту беталаф дарав кардани нучқа механизмҳои даравкунӣ ва боркашонии истифода ва маҳсулнокии якрӯзаи як техникаи ҳосилгундор ба 10-15 гектар мерасад. аз ҳисоби нучқа ва дигар зироати яксолаю бисёрсола таъмини чорвои калони шохдор бо хӯрокии серғизо дар ин давра ба ҳисоб меравад. алафи тару тозаи юнучқа ниҳоят ба манфиати кор аст, зеро ки асоси хӯроки ширадор бисёр аз сафедаҳо таркибаш бой аст, минералҳо ва макро микроэлементҳое ки ба организми чорво бевосита зарур аст. дарави алафи тару тозаи юнучқа аз саҳро ва ферма ворид гардид истодааст. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бар замми истеҳсоли хӯрокаи чорво дар парвариши зироати хӯроки чорво аз ҳисоби алафҳои табиӣ кади роҳу ҷӯю наҳрҳо, мазраъҳо, боғот ва хусусан минтақаҳои доманакӯҳии дашту талу теппаҳо дар мавзеъҳои Навобод, Сомғор, Шакарчашма, Авзикен, Сардоб ба маротиб зиёд хошок дараву захира карда мешавад. طبق دورنامه موافق ناحیه بابجان غفورов در سال 2019 13000 تن خوراک شیره‌دار و 35000 تن خوراک درشت باید ما استحصال نماییم. وابسته به زیاد شدن بارشات در ماه‌های اپریل می سال جاری در منطقه‌های دامنه‌کوهی ناحیه علف‌های طبیعی بسیار شدن. از این حساب ما امکانیت داریم که ذخیره خوراک چارو را بیشتر نماییم. در شهر و ناحیه‌های ولایت زیاده از 50 موضع‌های دروی علف‌های طبیعی و ذخیره موجود بوده. وابسته به اقلیم و آب و هوا علف‌ها امروزها پخته می‌رسند و دروی علف‌های طبیعی در روزهای می‌آمده وسعت می‌گیرد. غوزالی رحمان، الیاس باباجان، ولایت سوق برای برنامه اخبار. تا امروز در ناحیه لخش در میدان قریب 2000 گکتار کارتوشکا کشت کرده شده است که 73% نقشه را تشکیل می‌دهد. عین زمان کشت کارتوشکا در خواجگی‌های دهقانی و جمعوی ناحیه ادامه داشته کشاورزان برای اجرای دورنما فعالیت دارند. نورالدین قربان و بهادر اسمان‌الدین از ناحیه لخش گزارش می‌دهد. мувофиқи дурнамо соли ҷорӣ дар ноҳияи лахш дар майдони 2800 гектар картошка кишт карда мешавад. иқлим ва обу ҳавои лахш барои парвариши картошка мувофиқ буда ҳар сол майдони кишти ин навъи маҳсулоти ниёзи аввал зиёд карда мешавад. ҳоло аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии Алишери ҷамоати деҳоти Сарталоб бо истифода аз техникаҳо кишти картошкаро вусъат мебахшанд. деҳқонон таъкид медоранд ки ҳамасола бо мақсади таъмин кардани бозори истеъмолӣ ба картошкаи истеҳсоли ватанӣ майдони кишт зиёд карда мешавад. ҳарчанд майдони кишт бештар карда шавад, то хоҷагидорон бо тухмии хушсифат таъмин набошанд, ба даст овардани ҳосили баланд аз имкон берун аст. соли ҷорӣ дар хоҷагии деҳқонии Алишер дар майдони 100 гектар картошка кишт карда мешавад ки то имрӯз дар зиёда аз 50 гектари он кишт ба анҷом расидааст. аз дарёи Муксу ба воситаи насосҳои обкаш ба ин заминҳо об партофта аллакай соли гузашта аз ҳамин заминҳое ки аз роҳҳо боз холӣ бекор хоб буд тақрибан 1500 тонна картошка соли гузашта соли 2018 истеҳсол карда шуд. хоҷагидорон имсол бо мақсади рӯёнидани ҳосили баланд аз Федератсияи Россия тухмии хушсифат харидорӣ карда замини барои картошка пешбинишударо аз тухмии нав кишт мекунанд, зеро асоси фаровонҳосилӣ аз тухмии алосифат вобастагии калон дорад. барои кишти картошка аллакай аз Федератсияи Россия зиёда аз 100 тонн картошкаи супер элита ворид карда шудааст. тухмии наве ки аз Федератсияи Россия ворид кардаанд он ба иқлими ноҳия мутобиқ буда имкон аст ки ҳосили хуб ба даст оранд. асоси муваффақияти хоҷагидорон ин дастрасӣ доштан ба техникаи соҳавӣ ва тухмиҳои хушсифати ба иқлим мутобиқ маҳсуб мешавад. имрӯзҳо дар дигар ҷамоатҳои ҳудуди ноҳияи лахш кишти картошка идома дошта кишоварзон ният доранд ки дурнамои кишти картошкаро саривақт иҷро намоянд. нуриддини қурбон, баҳриддини исмоилиддин, фирӯзи мусо аз ноҳияи лахш барои барномаи ахбор.
با مقصد رشد صنعت در منطقه و تقویت اقتدار صادراتی در ناحیه بلجوان، کارخانه کارکرد سنگ‌های آرایشی برای ساختمان بنیاد کرده می شود. حکمت الله حسین زاده از ناحیه بلجوان گزارش می دهد. با مقصد رشد اقتصادی ملی، حکومت جمهوری تاجیکستان بخشی صاحبکاری خصوصی را دستگیری نموده در این سمت تدبیرهای مهم را عملی می‌گردانند. این تدبیر صاحبکاران را وادار می‌سازد که در وسط کارهای آبادانی و بنیادکاری سهمی بیشتر گذاشته، با تأسیس کارخانه‌های خرد و میانه استحصال محصولات زیاد و جایهای نوی کاری را تأسیس دهند. در ناحیه بلجان ولایت ختلان از جانب جمعیت دارای محصولاتش محدودی الگان کارهای ساختمانی در انشااتی که برای بنیاد کارخانه کارکرد سنگ‌های آرایشی پیش بینی شده است ادامه دارد. امروزها زیاده از 25 نفر در کارهای ساختمانی و نصب و وصل همین سیخ کار کرده‌اند و در حالت به کار دادن همه تا 30 نفر به جای کار تامین شده و در دیگر سیخ‌های خرد دیگر اومد تا 50 نفر به جای کار تامین می‌شود. با مقصد استفاده ثمرناک زمین و سهم گذاشتن در تامین عضوقواری در نزد کارخانه مذکور در میدان 1 هکتار باغ اینتنسیوی بنیاد کرده است که علاقه نهال‌های آن به حاصل درآمده است. از قلمچه همین سیب همین سال قلمچه کرده ما زیاده از 10,000 نهال یعنی سیب رو زیاد کنیم که در ناحیه بلجوان همین رو زیاد کنیم. بنیاد این کارخانه در آینده باعث پیدا شدن امکانات صادراتی و جایهای نوی کاری می‌گردد. حکمت الله حسین زاده، سنگین مراد ابراهیم از ناحیه بلجان ولایت ختلان برای برنامه اخبار. идомаи барномаи ахбор. таъсиси квотаи президентӣ имкон дод ки шумораи зиёди ҷавонон аз ноҳияҳои дурдасти мамлакат соҳиби касбу кор маълумот гарданд. имрӯзҳо вохӯриҳои масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо донишҷӯёне ки дар муассисаҳои таълимии оливу касбии шаҳри душанбе таҳсил менамоянд идома дорад. гузориши хабарнигорони мо. با مقصد صحیح معلومات گردیدن جوانان ناحیه کوهستان مملکت علالخصوص دختران از جانب دولت و حکومت مملکت در دوران صاحب استقلالی تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. عین حال از ناحیه یوان 100 نفر طبق کوته پرزیدنتی در مؤسسه های تعلیمی جمهوری تحصیل می کنند. طور خود جوانان ابراز می دارند محض با شرافت سیاست خردمندانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان آنها با چنین امکانات های نظررس مشرف شده صاحب نام پرافتخار دانشجو گردیدند. من میناداری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی میرسانم که پیوسته به ما جوانان همیشه غمخوری ظاهر مینماید. خیلی هم خوشبخت از آنیم که در چنین یک دولت آباد و آسایشته و زیبا زندگانی میکنیم و تحصیل مینماییم. ملاقات مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یوان این نوبت به روز جوانان تاجیکستان رسید آمده در آن تمام دانشجویان ناحیه فعالانه اشتراک نمودند. تاکید گردید که امروز برای تحصیل دانشجویان تمام امکانات فراهم میباشد. تنها آنها را ضرور است که از این امکانات ها به طور وسیع استفاده نمایند. همزمان به چند نفر دانشجویانی که با دانش خوب و اعلی تحصیل دارند و در کارهای جمعیتی فعالانه اشتراک می‌نمایند با سپاسنامه و کمک‌های مقامات ناحیه سرفراز گردانده شدند. در برابر این به دانشجویانی که طبق کوتای پرزیدنتی تحصیل دارند با کمک پولی یک وقتینه رئیس ناحیه سرفراز گردیدند. گفته شد که 40% اهالی ناحیه یوان را جوانان تشکیل داده امروز بیشتر کارمندان ساحه گوناگون خواجگی خلق ناحیه را جوانان تشکیل می‌دهند. نتیجه همه این دستگیری‌های سیاست پیشگرفته رهبریت دولت و حکومت مملکت نسبت به جوانان و توجه خاصه به این قشر جامعه ارزیابی گردید. استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای نائل شدن به دستاوردهای مهم در حیات اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوانان نقشی باسازا گذاشته است. با تشکل سیاست دولتی جوانان و تدریجاً فراهم آوردن امکانات‌های وسیع رشد و تکامل جوانان در شرایط مرکب تغییریابی ساختاری و جمعیتی با خوری‌های پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با نمایندگان جوانان کشور ثابت می‌سازد که سرور دولت به نیروی سازنده و پیشبرنده جوانان اطمینان زیاد دارند. در پیروی از سیاست خردمندانه پیشوای ملت نسبت به جوانان و خوری رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلاب با جوانانی که از شهر کلاب طبق کوتای پرزیدنتی در مؤسسه‌های عالی پایتخت تحصیل می‌نمایند برگزار گردید. باید ذکر نمود که سال 1997 با تشبث پیشوای ملت کوتای پرزیدنتی تأسیس داده شد که همساله تعداد زیادی داوطلبان سزاوار نام پرشرف دانشجو می‌گردند. یادآور شدن به مورد است. عین حال از شهر
нафари кулоб зиёда аз 200 нафар ҷавонон тибқи квотаи президентӣ дар донишгоҳ ва донишкадаҳои шаҳри душанбе таҳсили илм намуда истоданд. Воқеан ҳам дар даврони соҳибистиқлолӣ баҳри илму ҳунар аз бар намудани ҷавонон дар донишгоҳу донишкада ва коллеҷҳо шароити муосир фароҳам оварда шудааст. зимни суханронӣ таъкид шуд ки ҷавонон идомадиҳандаи суннатҳои таърихиву фарҳангии қадимии миллати худ мебошанд. дар ин замина ҷавононро мебояд дар ҳифзи марзу бум ва дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии худро масъул шуморанд. طبق معلومات 5 سال اخیر در مجموع زیاده از 4238 نفر ختم کنندگان مؤسسه های تحصیلات میانه از ناحیه تیمورملک توسط مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به دانشگاه و دانشکده های عالی مملکت داخل شدند. از این نشان دهنده 967 نفر را دختران تشکیل میدهند. 115 نفر دیگر طریق کوتای پرزیدنتی سزاواری نام دانشجو گردیدند که 57 نفرشان دختران میباشند. با مقصد صاحب معلومات گردیدن جوانان ناحیه‌های دوردست مملکت از جانب دولت و حکومت جمهوری در دوران صاحب استقلالی تدبیرهای سودمند عملی کرده شده است. نتیجه همین است که امروز شماره زیادی جوانان مملکت در دانشگاه و دانشکده‌های عالی کشور تحصیل نموده صاحب معلومات می‌گردند و در آبادی مملکت سهم می‌گذارند. من احمدов алишер донишҷӯи курси якуми факултаи ҳуқуқшиносии донишгоҳи славянии русия ва тоҷикистон ҳастам. соли 2018 тавассути маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба ин донишгоҳ дохил шудам. миннатдории худро ба асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки пайваста дар сиёсати хиратмандонаи худ ҷавононро дастгирӣ менамоянд ва имрӯз ҳукумати ноҳияи темурмалик иқдом гирифт ки бо тамоми он донишҷӯёне ки ба донишкадаҳои олии кишвар дохил шуданду ва дар шаҳри душанбе таҳсил менамоянд вохӯрӣ баргузор намояд. тавре худи ҷавонон иброз медоранд маҳз бо шарофати сиёсати хиратмандонаи сарвари давлат эмомалӣ раҳмон онҳо ба чунин имкониятҳои назаррас мушарраф шуда соҳиби номи пурифтихори донишҷӯӣ гардиданд. мулоқоти навбатии масъулини ноҳияи темурмалик ин навбат дар арафаи рӯзи ҷавонон рост омада. дар он тамоми донишҷӯёни ноҳия фаъолона иштирок намуданд. қайд гардид ки имрӯз барои таҳсили донишҷӯён тамоми имкониятҳо фароҳам мебошад. зарур аст ки аз ин имкониятҳои фароҳам оварда шуда ба хотири мутахассиси касбӣ шудан ба таври васеъ истифода намоянд. ҳамзамон чанд нафар донишҷӯёне ки бо дониши хубу аъло таҳсил доранду дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок менамоянд бо сипосномаю кӯмакҳои мақомоти ноҳия сарфароз гардонида шуданд. ойшаи саттор, мақсади мақсад, ахбор. бинандаҳои гиромӣ, чунин буданд хабаргузоришҳое ки то ин лаҳза ҳамкорони мо омода намуданду манзури шумо намудем. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. хайр, тансияту хона обод бошед.